Good morning, Kamale. Karun Wang, Chakon Dialner, Kamande Yama, Kaloy Kun Altas Loy, Coachakon you, Prejoka can Lu, Kaloy Yendi Altas Loy, Yenate Line Waka, Riti, Gan More, Canadian Kong, Lawyer Tas Loy, Long Go to Con Ganuak, Ray Nukot, Kajan Guadaman. Lesson in Bong One Din, right continue lesson 9, right, the source of life. Ka source of life right continue sherma right con go guad in je contacten chana pal go metot kun merel go da roh guadin loy go yitas loy ne gete nyen ngwan gwara ka let tin gai ka nas tin chira la ka kuida ko ne de jidwere guadin ka nok dum di din tel pek ka goru ka jagwaran go chine ba pal dos re durka min chine waten che goru bine kamrar Kabine luak reite ka mechine bat en go bine luai ka ji jin ram in je ka te ka je longo ji gwara no tini ke ko ka rwai ni ku je gwara reida ka gar ko kan ka nyol ko do min tok en go de nei wore te ka min do rar in chira la ka kuida pa ngak dia ti ka go ka shodu ki shod ga dum la kwara amen go memory text dan te ka John chugo wal ngwan Bazin Bakalian, John Chogowal one, Bazin Bakalian, Chalara, Chu Ye, Chu Jogi, earned warp, earned talk, earned tick. Till Rami Waka Kunyal, Ashabaka, earned warp, earned talk, earned tick, Katil Rami Waka Kunyal, Ashabaka. Right corner which radio can a man and go right con came Messiah, Kaka Yeshu, or Bana Yeshu, Bana Yangach, and go angel latic down, no? Ana Yeshu bana jangai no engine kan dueri min chi kunala alaka kuidan konate chi rai ko ban pin ke konate chana cha kon page gwen jeng ni ka kai dan ka duer ka chana tik madora chana chu bat ka kai chi kai ka kon jor chi kunyal ka kai loi de ka nuk de min di tin tel pek cha kon yok chol jok rai te ka madora ra mo tet ku Yeshu kon le joga the only way do bin chu kunala alaka go ba con lui tik dan ne chana bat ke je ego ban lui ko konyal ke Jesus ke liade ke ne tik de me che ben yo con so marai con wala ke source of life ke what in gen tik tin me jira me kwe ne science gwa de la kwe ne la go tene ga primary school te ga book la long Minonga ka America, it was like one of the largest biology book for like primary school. Book more topical, Michelle not the naga biology, long biology, a study taker could be take Muguru be take a study in the lens of science. So topical Michelle we getting longer origin of life. Ngay je queen ke Genesis already, but go to burn or we more ne di and o jiggy. Can we take a job like a book when ko primary school are coming with the basic understanding of the source of life. Can yam chala and go take point in me down a per the canal go chala ke language but will pen lawyer me gat keje. Yeah, we take per the canal que guada betino. I can sign according to that biology. Per the canal que guada betino so guada more so chabin tot pin a gravity. Kia mà ngay con mà nó don't make you work hard, could be ben pin yok. Cha tut pin gravity we mon che ben pin. And in that basic understanding, and you know what come in AD should go PhD of science today. And go ngat can and go maybe life to take a mask it well madong medan. Don't take work gwa de la take a perm kit a do to la pen go we mon. Ka dong perm kel ga perm till la pen medan. Dong today the bacteria. Today the calm into anything cha longer way to con. But sugar pen we mono, then you can calm the we mon you be jicken or take a pew, take a jump. So they take a chemicals to load rodian take we mon. Then you jan tint we mon or con the alto conrodan the single cells. Money may chane RNA dan get DNA dan choro ben rep chitik chichuatik channel dan con dia almando dan ge gwando nan che if ke che adam gen con ge gen komato do mo gen chwana gwor chu jek tin ka nyao money tin kon so me chi we understanding met kan mo til ke evident mo talk me news gen o ne lat kan mo kan e kwa science study talk me kan wal me chi we the top scientists
Chet karame chale niel la gwi kon ya lungu video ne ke long la raja ke universe no so chaji ba lar talk along and take to go road awareness we do know no not sometimes la taken ke story ken de kwa make up take it kamin la talk de for example kon kama example me taka kon year inshallah river na ke year to continent bene bakeling Disney ke 1800 tiaka me e chin nuori ku ching tin wal ke ne jur tin kong de te Uganda ke Kenya ke Tanzania wood ke le chi ben ne chi ben me chi je ne ke Egypt ne ke Red Sea kwen re year mo kwen look chana jo ke jene chala re jene he discovered the source of the Nile la bo gwadun to kir ran me ro de tin cha we je ke discover ko ro to ke Lake Victoria no ko donga nyang gwadun to lo pin ro den tin bi ku lo kir but the actual source of every river and Nial la demo then Misha Dam and Niala yo then be pure because work a lolitin bukula year and then be a color jal kada year mulo no mutil and Nial madam to runding in one year but your data then no so we can no example of meko bana sometime ran la nga the michumo talk be la thre bogni and over gorde a talk min la talk no right continent term ko gwaden tuk te grode ten and yen gwa no de kon right ten wo chi ye chu kon la talk ke chi ye chu kon lat ke chi bible kon lat gwa e tuk te grode ten en wo te gi nga ke tek be ka nga no cha kon yoga no gwandan ku de chakti diale bak tek tin ken lew gwa de te kon cha kon kam tek ke jen gwa nan chi tek nan chi yen ko kon ke go chane right te ke chane ja lok chane wo pen re dur ka me chane dwer je ko chane ye je ma re te ko te kon en tama en wo shi dwer cha kon ngong shi dwer kon yak cha kon che ke je chang la yur kon ro dan bo dur ko bo ngo de je kon en go dwer che tek dan che yar en tama cha kon kule chwal chang chi ye chu kon nyoko moy ka ma go ne je ne wo tek du ne cha bat en tama ronga kan wo de yen lun chang lo no ti ke le ra ro de ti ke je en tama ka de tek do ra mo de ra ne je ke di man de right kon ke the word of eternal life riet te ke mi do ra riet te ke mi do ra chana queen a chawe re bok jon gwa me chi ye chu nyo na ne ke tin wan en wo jen point de en la ngo en la te ko che kam na ga gwa de mi ze na me dan 5000 e de cho we ki ni di me che ke mi ke kwan che nyo na bo no han en jen en mi te ke me de ra ngi ko ne wo te ke te kon ke te ke re cho ne be gu ji te da ni ke che gwe jen gwe ke ne je e ji we mountain kong ko mi chi te cha e dap bidit mi chi did yo bi te ga gad mi te ga gad and then mi te ga gad do to bi dong bi lu en yen to te ka no mo cha we che jen te to no mo ken ran ko chak ke ran ken kudran chak alara maybe liu ke jen gwa mo ga be chu pek pin che bele te ga nyo to kon ga te ga rawde ka khai loy ko che no ga no ba kon yo kam tik in rawde ba kam kon chi ye chu riet nyin ngwan cha ga lat mu no re bok jon gwa me cha we riet chal ga riet te ga me do ra re ke tik me do ra ke min tie ke je wa je ne cha lan ne ko wal baro re bokel dong de ra ro de ti what does this really mean ngum lud ne meje no bala re tek madora la long ko ne ri ling roi ne ti nga ye no chu baloy da no ngai ko ne no re tek madora te ten but che re ri ni ti re la de ye chu no rode che te ga mi chi loy na wo balten mo chi loy na ba lo mo che ga ja ba ko go chi ken ri te la ye chu ke cha ba nga ta ken cha na kwen ga John chu ga bakel verse 61 worker 68 min cha lar tin kwa me ne cha ta nyin wo ba to ka riet 60 cha lar wai ni te ka mi tel pek cha wo me chi ga ne me ling chu ji kwa re tin wan we ngi me ngi mi bum ka nga mi de ja nok dung de go me chi Yesu ja ngai en go chi ji kwa re ngar ke jen no mo chu ke jogi jek loy dun ke jek loy kun ka ra ja me bo ka de ku le te di menen me de yen garan nen we nyal gwa e cha kong te ten e ye enin kam ran te ko ring te le ja lot ka rwai ni te cha la dia e ye ka ne te ka te tang kun te tel ngas re dun ka nga Yesu ke ni ke nyam men go ka nga ni ka ne ten tel ngas ka ne ram in bija kok ka chwe we ka kwi ka me
cha larien o telaramide ben ka enimi chaje kama ya gwar ko kor ka me chwe ji kore ti chu ji kore ti ngwan ka jok ka ken lot ka ken ngut ka jal kel ka je chu ye chu ja ka dang wal widero tich bien yen bo chu Simon Peter lo ji kwara ngam de ko wa ka je jin emin te ka rwai ni te ka medora amen go chane riete me chane jaling ko ko me shi ye chu right kana chi ye chu nyo na da no jen point de jen me te ka medora wa riet ko dong de point ye chu cham mo wa je nei dong wan che loi dien ban ko no bin cha dong no u de me dong che kul ban loi de long to a point me le la le yo ka ba cham no point de no chi te nei dong wan da kan ngi ke ye chu kana chu but me lo ye chu gwa me use an example take a mete corner ko ba kon kula kam ngai merong ke take in wa content take a take corner me ngai kono go ran piu me chi mat ke piu re take a mete corner de lu nje ni chi ye chu ro de chol ye piu take a me dorar ko ba kon kula kam understanding ko chene me ka kam piu ye take a me take a dong a be mo bani je ne ke Jesus ngai kono ban wo me chi kan chi mit re te ga meta content me de ngot be de lu je no go kwan ne chan be gule tek re te ga meta content then chi ye shu ro de chole di e me te ga me dorar no ngai kon and go example it ideality youth ye shu ta te ga meta kon wi mo na me ga chan ba kon gule ja ko ban te ga ngai ka min ba ko me che we le de no content walk chang ro nyal de wi dan mar a chang ni ngwa use the example it talk about ko te ga dan me ngo de mar wi dan take a door out of Chakam corner, man. New year you corner go and drop into Kunella Relica, go shall our garment, tell a long rock did a ben, cater a wine it to link. And Nimi, a Kunella Chiram or share weather, a year. And no. Cur put a year got more con shop lawyer, could take the other lad ye sugar, thank and mark a winner, can a chunk to con Regan, Israel, can go there done. Cataram kel me roll away, yellow, Jonah about point a cham go control. Key and ton chiana cham no one. Yeah. Pa ran cham ko ba ka lamal me riem de te ko dong wan de til chup ko loy de no ngakan but gwa da me go e ye ko be go nyoko lu loy du mon go chira me lu ne go bi ring de chu cham ko ma bien riem de nyu de ko no chang na mala chang chet ko mala cham yen kwan ke go bi akuli te ko rwai ti bi go gwa ye re loy ni kun enje bi atek ndo rar bi akuli je ko ka wa cha kon jo gwa me nen go nyu ye chu ko no go liade da be da ko ne je clear ba belu ka je ke ne je nyoko de je kire te ka je no mona e wa enyen lui te ka me do ra ri ba kon le di wa ba kon lui tin right no kon ko go di jo ye chu no kon lia ga chi liu ka ye gre do ri kun ga lok dun ka right ko cha te dun mo cha nyoko lui yen te in other word bi ye chu kon nyoko lui ka i den ne cha ne jen ten ba kon nyoko lui ne ka cha ke chu ku au cha ka je gwa de te le do mi chi to ten ba kon loy gre mun dan ke re ka ka dan ne chukun dala dala ka kui dan go gwa de ken ber ken wi mon ken ye ne yar ngen gwa ra ye chu ga jamo kwa kon le jogi te le do ma dong me bi loy ka kon jok ni mi chane ben ke Jesus ko chi Peter cha ti gwa me nen ta ma cha ga yo ga bi yen ko che jo ken ne dia le leng ka ra ye ken chu ken dia al pot cho ra ja ma lok chwe joy ben o te ga ne de gul jal kel ke ye chu che ga jak dang wa ra ro dien ke chen gwa de dan ko cha roi ni ye chu cha ka nga de ken but kin gen te ga shop lai me rong ma wa ri ti la ra to wa ma ne ja kwen kien me chu ken la ra no ko ra ngi ni ti ga ngi do bom bom ma long bu ma long go de ga understand ra ma la je no ra mi te ga shop lai mi ngai je no che lut chi ye chu lut ni me rieng de ken ba riem de mi riem de ba mat ke jen gwa de dan me che ga ling ngar ken me che ga yo me yen me bia yen no chi Peter ye lo je no ko ko ra bi ne ku lo ka nga ka nyen jira me te ga rien mu ka riete ga Peter ye te ga chop lo ayen te man go reason be ye shu wi mon ngu be ba kam na da ka te le rong me de ba ne ye shu pin te le rong rar gwa mi ne me de te ke me de me jal ga ye shu de je ka je njen ne chi chop lo ne ni to
ka gor ko nyala bande de kon te ka chop loi ka je dong de ra ro dom ti ban ta ma ka o te ka do ra mo jel ka ye chu ko tra mo luk te mo do ra dong de ra ro chu ti ka ban te ka do ra mo ban e je ka di so ka John ka dong bo kwen ka yo ko to ling ni ko bo ko le pat but go re bi du no ko ne jini yo ko to ling ni ti lui ken ti je mo ko de ran teng mo do rar e de re je ga di tang ken chi ye chu ka lui ka gospel it kong but ko ku kon focus ka book John ba wale chane respond to chane ka based on what chi John a la kwide ka John chu ko dok bus world di wa ka bus world ba kel che la so that whosoever believes will in him have eternal life and go ramen bi ngato awara mo jene betege tek madorar for God so loved the world that he gave his only begotten son chawe ko no ko ne dia la long ke do dong de la ko chu ko wi mo no ko long then chu ga de min kel karare chu etof ko ramen bi ngato che beriaw ra mo point ne jene betege tek matedi betege tek chawe betege tek madorar no jenen cha kam kon ga jen gwa me so ga John chuga the verse 24 chela ne larba ine truly I say unto you, he who hears my words and believes in him who sent me have eternal life. Alavo awami chi Yeshua lar na kare won lo na emphasis and kana medwa gura chop loi ga kona ga ko chela re puch an lara je ye and what am worried kititi ram wekeling liang ko ramji te ko chop loi ka ri ti me pai kon right men an te ne don't want to liang ka roi ni Yeshu can they heard the word but kin take a chop loi no ramji te ko chop loi ka ri ti ka chop loi ba it also means something else no chalun acknowledgement ka rade it means being transformed by these words no lo mi chi ri ti cha tek du cha gere kan no so mo no ra mo ri ti mo ka ling ka nga ta ka cha ra mo point ne jene bete ka tek mate di so re ka nga ta ra me jaka cha ra mo point ne jene bete ka tek mo do ra and does not come into judgment ka ra mo point ne wa te look ku ide dung do wa jene che jien re les wa che wona ko ngo jene che wona te ka mo do ra guru biran ri Jesus ba ka nga bete ka chop lo ka ba tek de ba gere kan ka biran te ka ngas ka kun yal la bra me chi Yeshu point ne che jaka kon enje no wa biran chu te ka tik madora ka ra mo point wa te le luk rung ko ba lung ne je kama la ga je tiran luk lu no cha dwer ku dial cha ga pal ko la ta lo mi chet ko ngu shi de bitcoin kam example ken mo go re roi ni ken go pot ke ta lo ai te ga min cha dwer ka pal ko ra mi cha dwer ka pal te le me par ga je te le much ma par ka wo cha dwer ko pal wi mo na no ka John choga bakel verse 40 shall for this is the will of my father ela wona menje ne ngor gware that everyone who behold the sons and believe in him will have eternal life min gor gware ke min chi gware ko tere alaka la Yeshua no ramin bigat pot benen ka bengat chawara mo point ne jen betega tek mandora what does it mean to behold though konchi Yeshu liwa ken konechop but we can still see Yeshu in his words re ni ka reality de konte ga ngasba re ni ka reality de ne jala na ngaiba no enjara me chu kun yala jagba ka kuite ka dani re ni ka diti and myself will raise him up from upon the last day chelar ban go mina menje ngor gwar o ne dial wa garan wa ngat kan ke wo point ne biga te ke wo one point bara mo bo ben ledi bo ben jelis kenin tin jak so it doesn't mean that men o chana beliu pane yigli wo pu dung do ka gwa be mo bi Yechu ba kon jelis yo ke bazni to one but chana woten John chogo bakel verse 47 chenyo la truly I say unto you he who believe has eternal life chenyo la negare wo nyo emphasis and large ye talk put and large ye and o rame wote ngas ramo point jene te ngu jene beteng modora be jek ke de laran has eternal life large tek modora go tung jek te kono la no so Jesus John chogo badak verse 31 chenyo la no so Jesus was saying to those Jews who had believed in him if you continue in my word and then you are truly disciples of mine. Yeah, you see, cha kon rai manan ke liang roi no ko che nyo ko loi nda ga John cho ba dak verse 31 and je no chu ye chu rai ke ji Jews te cha roi ni ka ngat and wo ye talk yen pain kun mu ya we ka won nyam re re ni ka
we are we won yam re ne ka talk push be chu joy no ka yen ngani ka yen ne ko nyal ka yen ne ka yen ja ka mu no gwa dang ro lo den tama che wo chi ngap ka chai bo nyang wa le bi chu lo du lu bi chu toy bi la ro ne ja kan te ka cha ku tung je chi ye chu la ro go ro bi we ka won yam re ne ko. What does this really mean? Gur kon daily devotions re ro ni ko gur kon daily communions, gur kon daily repentance, no love gur kon riet ko dweri ni chang, gur kon go bana jal re rwai ni ko ni chang, love chi chankel is not one save and forever save. Chinyan gwa by continue no more. Right corner jala to kon re te go to go is a walk of faith. No. John Chuga word verse 46 I have come as a light into the world, so that everyone who believes in me will not remain in the darkness. Chi Yeshua nyogala na gan bananga la boy miss me Yeshua ben ne cha nen cha la boy chet ke chang nan ge dung do boy ko che cher kon cha ga ben ledi che cher kon cha ga belep cher dia le cha kuma dwer te ngwan ne ko ngai kon ko ka dak no me dan ke nyot cha we cher ran dia cher lo ran dia la wa chi ka evil. But in terms with the coming of Jesus, and go be cherran dia le chia evil de chia move baga ben yoga lady baga ben yoga lip engine charin che ben ke Jesus in terms. But cha ko we ne dia le nog move look and boy man ko chi ga te ko nog merong ka ta cheri ken the philosophy ka ta cheng ni ken din jak tin te ka ten go de je puchen go ban cheng kon di jak ban ka ban pin ka ban wore boy min chi ye chu kon chal ten bus in jak den John chu ga janang ro ba 31 che la but these I have been written so that you believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Ne Maria de ko John a lot. John la no ken ti reality God ka ke gan mare cha ka gar ye ka kwi ka o bia ngat en o Jesus point there engen Messiah me la gat ko ti ku ne la jak ka kwi ko di ka kwi ko ba kon ben lel re dwere kon ko mo kon ku la ngasa pu mo wane chu de wo ngat bani chu te ke tek me te di bani chu te tek me do ra engen ke la mo cha kam kono cha kon jogo ka ngas dan ke Jesus wa bani te ngu bani te lia ke chi liu ke je wa cha kon moi ke tek cha kon loi re tek gwal cha kon kam tin te me wa cha kon jo these phase come as a gift and ngas ente kon wo birana be ngas wa je ne be ko much ko kun yal dung de wo e jin ko ro du jiran bi Yeshu bi mek en wo biro du kam Yeshu cha kon jogo di tu fro du na la much tek mala ke je cha na liu e wa kon yo ke da pe nyok re ye ka ma cha kon yo ke da pre ye ka cha na be lo ngot ka ma kop kon ro dan ka pe go ai wal chan be lo ngot kop kon ro dan ka char te kon ban dan kam kut ke liu dan ban dan kam kut ke char kon ka point dan mi cha lat ka Israel ben go be ko ro ku du bi no ko loy du ken liu ke ti du ken liu alabo in all your thoughts in all your mind be kun yal biro du yikam biro du yigle ko no be yikte ke riet ko ba ibos e riet ko ka bi yik jal re rien ko te nyen gwa dong cha kam ko no min rami chi ro da kam ko chet kana mo wara mo point de be chu ngat en go riem Yeshu enjene lagu enjene lag dwer lo no every time chi dwer chi go dong jo no ko no kwa we ka won yam re dwere but bana janga chen o chi Yeshu ya liu ga kwi dwere kon te ta nyu na dan che ngai mi chi dwere bro do yor pin re rien ko nyal ko dwere chal ga je ko e wa chi me lo ra ne je no mi chi ro do yor pin nyam ko nyal nyam Jesus ka palaka de mindi biriam de be dwer kon ba ka chu ledi ba ka chu lak e puit te la gwa ma dong me de kon wutin bana yu wa ka ko kwa den je kon tek me do rar tin chet ne ka me shi peter kam kon charwa ya long ka ba da kun yalla je podie rieti ti ka te kwa re loy dan ka bana janga yen go te kon gara mi chi lu ka rong ka go le min chalat rong ko de dwer kon de ka tan kun yal pos kon ya te ga mat